Poštar pet, divan baš je njegov svijet. Kombina krcava, do zelen dol još spava i kreće raspodijelit poštu svu. Poštar pet, divan baš je njegov svijet. Još dok zora rudi i priroda se budi, on odlazi na prvu dostavu. U selu znaju svi taj kombi crveni, pa mu mašu kada kraj njih prolazi. Zato čuješ li na vratima da neko kuca, zvoni, to pet je s pismima. Poštar pet, divan baš je njegov svijet. Još dok zora rudi i priroda se budi, on pjeva svoju pjesmu veselu. On pjeva svoju pjesmu veselu. Pjeva svoju pjesmu veselu. Savršena slika. Jutro, gospođo Gogić. Danas ima puno paketa. Da, Pet, to su stvari za likovnu radionicu u školi. I samo par pisama. Likovnu radionicu, ha? Jako sam volio likovni kao klinac. Stvarno? Da, ali nema posla za umjetnika u Zelendolu. A, ne znam baš. A evo ti i pisma. Bog, Pet. Pozdrav, gospođo Gogić. A, djeco, kao što znate, danas će vaši roditelji doći u školu vidjeti vaše radove. Jutro, Božo. Stvari za likovnu radionicu. Zdravo, Pet. Baš u pravi tren. Ajde, djeco, ajmo vidjeti što nam je stiglo. Učitelju, možemo li raditi posebnu sliku? Kakvu sliku, Sara? Najbolja stvar koja nam se dogodila ove godine. Da, ili najsmješnija. Ili najuzbudljivija. Da, super ideja. Dobra ideja, Sara. A što ćeš ti naslikati, Sara? To je tajna. U redu. Ajde, djeco, možete početi. Odo ja sad, Božo. Vidimo se. Najuzbudljivija stvar koja se dogodila ove godine. Što bi mi izabrali, Hanđes? Možda ono kad smo zapeli u šumi i morali tamo spavati. Ili ono kad je tebe odnio zmaj. Da, bilo je uzbudljivo, zar ne? Ne valja. Je li sve u redu, Sara? Nije. Ne mogu napraviti sliku. Pa dobro, zašto onda ne bi probala s nečim drugim? A s čim to? Pa eto, blizanci rade kolaž. Što je to? Lijepimo stvari na papir da napravimo sliku. Naprimjer, vatu i tako. Ovo je odlično, djeco. Jeste li vi to na sanjkanju? Jesmo, učitelju. Zato što nam je najuzbudljivije bilo kad nas je Pet spasio s leda. Sanjkali smo se i otišli predaleko. Bilo me je strah. I mene. Ali onda nas je Pet spasio. Bio je jako hrabar. Hvala Bogu da je. Eto, to prikazuje naša slika. Ali ne znam od čega da napravim jezero.
na ovo. Svjetluce se kao voda. To je savršeno. Hvala, Sara. Imate pravo. Možda je kolaž najbolji za mene. Jutro, velečasni. O, dobro jutro, Pet. Izvolite. Daj, to je sva pošta. Da, danas je baš mirno. Nego, velečasni, što je vama bilo najbolje prošle godine? O, pa, stvarno ne znam. Uživao sam svirajući glazbu u cirkusu. Bilo je super. Da, istina. Hajde, Jess, ostavi tu pticu. Đenja, velečasni. Đenja, Pet. Glupi kolaž. Je li sve u redu, Sara? Nije. Ne znam što da nacrtam. O, nije to tako teško. Je. Pa probaj se sjetiti nečeg što te veseli i naslikaj to. Mislim, vidi Veljka. Slikam kako smo Pet i ja bili klaunovi. Bilo je uzbudljivo. Svi su nas došli vidjeti. A biti klaun je odlično. Ja želim biti klaun kad narastem. Ne čudi me. Bio si smiješan. O ne! Nema ljubičaste. Ne mogu završiti. Napravi ljubičastu. Samo trebaš crvenu boju i plavu. Pomiješaš ih i eto, ljubičasta. To je genijalno, Sara. Hvala. Jutro, Matko. Zdravo, Mašo. Evo pošte. Hvala, Pet. Zdravo, Pet. Puno posla? Ne, jedva da je bilo išta osim stvari za likovnu radionicu. Djeca crtaju najljepši događaj u prošloj godini. Znam što će Mila nacrtati. Ja isto. Našu novu kuću. Djeca su presretna od kad smo došli tu. Svi smo. Zar ne, Miha? Da, bio je to stvarno divan dan. Ja još ne znam što bih izabrao. Ja znam. Pa zelendolsku munju, sigurno. Zar ne, draga? Da, Matko, ti i taj vlak. Pa, odoh ja dalje. Pozdrav svima. Đenja, Pet. Što je ovo? Dječja likovna radionica, osnovna škola Zelendol, Zelendol. Opa, ostao mi je još jedan paket za školu. Idem ga odmah odnijeti. Gotovo je, djeco. Možete polako početi završavati svoje slike. Ej, jel to zelendolska munja? Da, nju najviše volim. Stvarno? Zašto? Zato što sam ju ja našao. I farbao sam stanicu. A najviše jer sam vozio munju. Ali nešto fali. Ma znam što! Fali dim! Da, hvala, Sara. Idemo, djeco, spremajte stvari. Donesite mi slike ovamo ako ste gotovi. A ja još nisam ni započela. Svaka čast, djeco. Stvarno su izvrsne. Meni je Sara pomogla. Ne bi mogao završiti sliku bez nje. I nama je pomogla. Jeli? Bravo, Sara. Bila si vrlo korisna danas.
Zdravo svima. Zdravo, Pet. Otkud ti? Pa, našao sam još nešto za vas u kombiju. Izvolite. Imam pune ruke posla. Možeš li ga otvoriti, Sara? Pa to su flomasteri u raznim bojama. Doista su krasni. S njima možeš napraviti lijepu sliku, Sara. Točke? Sjetila sam se učitelju. Izgleda da je upalilo. Jadna Sara cijeli dan smišlja što crtati. Blagi Bože, Karlo. Što je to? To je svemirski mjehurko. Sjećaš se? Kako da ne? Oduvijek sam želio vidjeti svemirca. A onda, kad mi je uspjelo, bilo je super. Samo što je to zapravo bio Tomo. Jadni Tomo. Nije baš uživao kao mjehurko. Znaš što, Karlo? Mislim da sam se sjetio što ću crtati. Jel mogu ja, Božo? Zašto ne? Izvoli. Evo ga, učitelju, gotova sam. Bože, Sara, baš si brza. Da vidimo. Svi kao da imaju vodene kozice. I imaju. Ali ne razumijem. Što je u tome tako dobro, Sara? Pa, rekli ste da sam korisna. Kad su svi imali kozice, ja sam pomagala ljudima. Ne zaboravite grgljati. Sara Grabec poručuje, ne zaboravite grgljati. Sara Grabec poručuje, ne zaboravite grgljati. I svi su ozdravili. Ja ću biti doktorica kad narastem, kao i mama. Krasno, Sara. Dobro, djeco, razlaz i vratite se kasnije s roditeljima. Može, doviđenja, vidimo se. Jel mogu ići kod Mile, tata? Ma naravno, doći ću po tebe. Hvala, tata. Bok! Bog. Ne brini za to, Božo. Sigurno, Pet? Da, nešto mi je palo na pamet. Da, onda dobro. Vidimo se, Pet. Bog, Božo. Dobrodošli na roditeljsku večer. Znam da ćete sigurno uživati u dječjim radovima. Gdje su slike koje smo napravili, profesore? Da pokažem mami. I ja. Nisam baš siguran. E pa, vidiš, Božo, jako dugo sam razmišljao o tome što mi je uistinu najdraže u Zelendolu. A onda sam shvatio. Wow, moja slika! I moja slika Munje. Divno! Aj, što to predstavlja? To je karta Zelendola, Sara, sa svim slikama koje ste vi napravili. Ne razumijem, Pet. To je moja savršena slika. Slika našeg Zelendola. Poštar Pet, donosili nam paket, nosili pismo, razglednicu neku, pošiljku možda, pun tres, mačak džes. Poštar Pet, donosili nam paket.